Yasukwithiwa na kielelo cha vamwe ta atongoi kana ta ndongoi cia ukamba mwandiki witu wa Mauvoo musini wa Ilobi kitambase no tumbani sienge waisu na nthini wa kilungu cha ikumbi ya siasa. Vatialite mwaka umwe au President Uhuru Kenyatta minukileta mwaka wa keli wa usumbe utetuwanu ulokwambata vomani inene ya kiimani kana State House kuwasalela utongo iwayo uvyuva Kenya no uende kuvyuva. Ilembete ukamba tiitile itina ine itulu mosi yangu wata ni oki uteti va nivosi ya kiita masenzemwa na ndalanene. Utongo iwa chama cha waipa Dr. Stephen Kalonzo Musyoka, Gavana wa Masaku Dr. Alfred Nganga Mutua na chama chake cha maendeleo Chap, Gavana wa Makueni na chama chake cha muungano Professor Kivutha Kibwana ndimo kufikia oyu matangasi temea mako kitia usumbe unyuvanini ukite. Gavana wa kaunti ya Kitui Mwandu Charity Kaluki Ngilo na chama cha NAK ovamwena Senator Mbe wa kaunti ya Masaku Johnston Duya Muthama Meo Masavu ni Ngilo na ulo indhino wa taa mwaka wa Mbe ta Gavana wa Kitui ni mwene kianda munene indhino otetu wa BBI ilembetani ya ukamba na Muthama asukumeye tevanene utetu wa Hustler Nation na chama cha UDA au ndo mwana siasa si ukitasi ya usumbe siya monino wa President William Ruto ilembetani ya ukamba. Kuyanana na register ya nzame ya nyuvani ya mwaka wa 2011 ukamba wonde Masaku Makueni na Kitui vena utalwambe wa kula milioni ile ndino nyuvani movetu magavana Charity Kaluki Ngilo na Kivutha Kibwana onde mai anana mava kuvi chama cha waipa indi itina wa kunyumva kauwa ndini kwa ndini ndi wasukumie Gavana Kibwana nza undula uende kumwikumbela Gavana Ngilo kwa OU. Hakuna atolewe nake Gavana Mutua unyuvanini muvetu eo na chama chake cha maendeleo Chap akwata amba chama cha Jubilee unyuvanini wake wa usumbe vala nake Johnston Muthama uongamise meamako kitia useneta wa kaunti ya Masaku mei mivuthu bewa unyuvani kutwaiwa kumanwa na ivadhukanyo siaki uteti na mutongo wa waipa Dr. Stephen Kalonzo Musyoka na itina esa kuikiithia kukola waipa mwakani muvetu. I have left. I've gone my way. I'm going to join other Kenyans with like-minded in pursuance of giving Kenyans the best leadership that they could find. Na edho wa mausungio mama unyumbani manini kuya wodini ya kituke kitise kauntini ya Makueni na wa seneta kuya Masaku nikindu chailete kuiswa kwa undini chama cha waipa kila cha sindi ya maunyumanini asu onde kionekana kwithwa kiyambite muno lakini nikiyo ukamba utesa kukwata na vamwe tuisianisya na ilembete ya Western ila inasya manene sya ANC na Ford Kenya indi sionde idhukuma siye mwamba nundu atongo yalati ukaumela kwa UDA tukethwa andu matonya unena serikalini makasya ukamba kuendeka nona ti kuikalati yasia kila kioneka nicho tinewa tuina share thini wa nthi yaito ya Kenya tuina share thini wa serikali ile kethwa bo na ile siaivona kuvitu katenene kwa utu deserve kunewa kana ti qualify kana ni wendi witu kana ni batonyeka tika kwata kila tailo kwata tandu manthino yitu ya Kenya tite undiscriminate wa kana kubuthwa. Livoti ya BBI na ila kwa oyu kwa niyo yendino wa court wa appeal na ila Kalonzo Musyoka pamwena magavana Charity Ngilo Kivutha Kibwana na Dr. Alfred Mutua onde meukwata mbau yendekithia miana miau ya minister munene na niri makele yo noithiwa makunui ya medho miana isu kana we Gavana Charity Kaluki Ngilo akethwa yenda kukitia taa mwake wa kele ta Gavana wa Kitui nake Gavana Alfred Mutua na Kibwana ala onde mendhino wa taa mwa wa kele uniwo niwivaki uteti ilembetani ya ukamba. Tuko tayari kabisa kuleta pumzi mpya
Wakenya wapumue hewa safi mpya. Kalonzo ndiye the presidential candidate. Ila mindo ila kokasi kusauwa ya usumbi ka Kenya. Devo anayumwa unewa deputy prime minister. Ngekanuna yukeka BBI ni sindie ne ibita ever no deputy prime minister. Ndilivotia ikumbia siasa kuma va musini munene wa Ilobi nyenito Benjamin Mwaka. Na hindi ni mubea mwandiki witu wa Mauvoo Benjamin Mwaka. Na hindi kwa oyuyu nienda ngutwa imwe kwa imwe kula kwi mwandiki witu wa Mauvoo na musomi wa Mauvoo Erastus Nzomo balobikite musi kwa ula wa senator wambe wa county ya Masaku Johnson Muthama na balokwithwa aitwa esia unenenya wa imwe kwa imwe ndini wa ikumbi ya siasa. Na hindi kwa oyu ethi wandamba utuelese amwe maundu alaubanie kwithwa aitwa esia ndini wa unenenya oyu kwa ku Erastus. Naindi nino kuatia nesa Faith MAKENZI Mauvoo studio sito sia Mutongo TV ngwatanio ya mukamba imwe kwa imwe tukita kwaku mwendo museisia kuma ofisini wa Mheshimiwa Johnson Muthama wala wigigiri ni kauntini ya Ilobi umundi nindini wa kilungu kimwanya cha ikumbi ya siasa na tundu withe awisi kila wachumani kana twithia wana kilungu kino cha ikumbi ya siasa na umundi ni twithi wetu adha ya tunatwavika kauntini ya Ilobi vala mwendo wa saa 3 na ndatika 15 okwamba tatukitha twikwatiania nake Mheshimiwa Muthama ndini wa onenenya witu muthenyani wa umundi na nitunenia maundu kauta na umundi topic nene kana onenenya munene